Memorijalna fondacija Jasenovac i Holokaust iz Londona ne bavi se politikom, već istinom i govori u ime onih čija je ćutnja večna. Otkrivanje i čuvanje istine o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima, koje je počinio ustaški režim u NDH tokom Drugog svetskog rata, bilo je tema istorijskog predavanja nedavno održanog u parlamentu Ujedinjenog kraljevstva. Da predavanje nikoga ne ostavi ravnodušnim, pomogao je i David Sladek, češki fotoreporter, autor knjige i izložbe Neizgovoreni genocid. Sladek je zvanicama prepričao iskustva Dobrile Kukolj, Danice Praštalo i Mile Vučkovca, preživelih logoraša koji svedoče da se genocid zaista dogodio. O značaju predavanja iz Londona govori direktorka fondacije. Gospođo Tomašević, dobro večer Milena, pozdrav vama i vašim gledaocima. Jeste, održali smo predavanje u parlamentu za one zainteresovane parlamentarce, diplomate, ali i profesore prestižnih univerziteta koji nisu do sada imali prilike da čuju, tako reći, iz prve ruke o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima počinjenog od klero-ustaškog režima u NDH tokom Drugog svjetskog rata. Ovo predavanje ne samo da je imalo za cilj podizanje svijesti, već i upozorenje na trenutno stanje, to jest revizionizam istorije i sve veća popularizacija ustaštva u najmlađoj članici Evropske unije. Na samom događaju u parlamentu ja nisam primijetila prisustvo niti jednog predstavnika Rimokatoličke crkve, koja je također bila pozvana da prisustvuje, jer upravo njihova crkva ne samo da je podržala Pavelićevu genocidnu politiku, već je i aktivno učestvovala u istoj. Pri tome treba imati na umu da je internacionalna komisija pod tadašnjim predsjednikom Bernardom Kleinom uspjela da skupi dugogodišnjim radom preko 1200 onih imena katoličkih biskupa, svećenika, fratara, ali i časnih sestara koji su lično klali, ubijali, silovali i pljačkali nevine žrtve. Na predavanju je također upozoreno na katastrofalno stanje u spomen području Donja Gradina. Naime, priroda čini svoje, Sava potkopava obale i odnosi neke od 400.000 moštiju koje dole leže. Republika Srpska, nažalost, ništa ne radi po ovom pitanju i ostaje da se vidi da li će Republika Srpska upravo da prihvati prijedlog fondacije da zaštiti te neke 4 do 5 masovnih grobnica koje su zaista ugrožene. Rad naše fondacije smatramo kao jedine dobrotvorne organizacije i registrovane ustanove u Evropskoj uniji koja se bavi jedino i isključivo istraživanjem genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima počinjenim u NDH. Ne samo da je značajan za naš narod u maticama, već je također i značajan za našu srpsku dijasporu u Velikoj Britaniji, jer ne samo da svesrdno potičemo i održavamo ovu kulturu sjećanja, već i edukujemo o klero-ustaškim zločinima. Gospođo Tomašević, hvala vam na javljanju.